د دربارê rewşa Şêx Mexsûdê de Encûmena Niştîmanî Kurd li Sûriyê Enekesê helwesta xwe bi daxuyaniyekê daxuya kirin. Enekesê di daxuyaniya xwe de êrişên grûpên çekdar li ser taxa Şêx Mexsûd ya gopiraniya wê Kurdin şermezar kir. وك أنا كسي أم وان كاريجو إيرو الشيخ مقصود بأف جماعتي إرهابي وفي إرهاب أخوتي تينن بكار آنين نفسها وان كاريجو نظام ذكر حلبي بحجة جيش الحر ومدني دكوشتن وخلق أنا برضو كرن ومالي حكيت عن خواري إشخوا في جيش المزايي ووك نداء كيش دي مسرور إنه جير بدو يعني دوي موقفي خو بدو يعني كرن جبرگو انکس چارچوبه سیاسیه او حیا نها باز که وی سربازی گو به پشمرگین روش آوا تناس کرن درباسی روش آوای کردستان نبویه لورا انکس تن ابدا خویانیان نزیکی پرسا سربازی و چکداری دبا اما تكارك ما مسلح تنه جبروي كي تشي مشكله هبه تشي حدث هبه اما راي ما دبيانا ما سياسي ده موقف ما موقف سياسي فجبروي كي برغو هزيمه عسكري سريه عرديتنا برصفا ما او بموقف سياسي جبروي كي موقف سياسي دل برغو اما حطاني نها كاريما كاركي اشتانيل افبون پنج روش تاخا شیخ مقصود راسی ایریشن گروپین چکدار ته و دا انجام ده حیانها هجمارک جی سویلان جیانا خوش دزدانا و هجمارک مزن جی بریندار هنه و حیانها تو پلانین برچاف شبورا وستاندنا شر نینن انجمن اجتماعی کرد لسوریه بداخویانیه که هلوستا خل همبر روشا شیخ مقصود دیار کر لیتانها نها ماهنگی و نجی جواکان اف دولتی خودی هلوست در نکتیا آشتی شیرو داو هوله